ngasi aina jamna nungai numindi ai haidungi aduga jamna kapin numindi so ai haidungi ai kap su kapi mayam mama ai ngasi jamna penja ba asagi jamna nungai jaba khoi na wajar pagi khani wajati tenna pambia chobodo khra pambia chobodo khra kaino tawbadagi kitang koi mayam punamak kaino tawde adubu ngasi sia mun no mauna na mayam punamak unaba sia jamna nuai ba amasung jamna kapning ba hai ba tare ngasi ni bise ai jamna thamoi si penja ba hai tare koi no wajar pagi ko aduna ojaje temna sembi ram bagi mayam se hai ba lak pani hai ba se chara tharam bagi asi koi uma sia jamna ai koi gi koi helung committee amasung Bible wajasing mayam puna maku komiti siam dana asagi thambiram bagi damakta ngasi mayam puna makse lakmani hai base ai koi uma se leidi jam chauna leidi bajani kari ge haida koi sitanati bajai langka da su yam chauna leidi koi barak veli si ga su an si bau uma thadok ba ngam da lai si ai koi su masi bau uma se thawai ni hai dana koi khalaga leijari bani Manipuri Development Council phangakwa matam da su aikoi se thawai yauna charai henna hing kaya tumdana akoi se leirakpani adubu uma bi chairman oi bidamba khoi gi ojaji ten mahak natana mayamgi asigumba Manipuri Development Council puthom ba se ojaji ten na puthom man Manipuri Development Council hai ba se mayam je khambo khangamon Kambau hangamai ba umana sagi mangjar pado aduna asagi Manipuri Development Council si maon lagi moi mayam oja sing oja kenja na so haibiri adagi ko gi oja sing mayam na so haibiri ko asagi sagi mana mayam si oja sing tanaraga Manipuri Development Council si laitaba ya rabana je MLA du ko bisak pipa po ne ba Manipuri Development Council hai ba sigi all Assam sigi maitai punamaki Manipuri punamakani Manipuri marolon ba koi maitai panghan gisi ba asi punamaki ni hai ba aduna aikonya sagi scheduled tribe taliba autonomous council taliba hajik so koi na koi gi upaniba koi gi SCS Santi Kumar na lamjing makhada asi autonomous ki demand committee siam dana tali adu so koi amatan sama yung adaga sagi umana so Manipuri Development Council tawro pagi mamang tagi autonomous council talaki scheduled tribe talaki aduna scheduled tribe Manipuri umana talaba matamda nupisi jaw si sabit ga iga kapsuka ni yamna kapsuka pi ay ngasi aduna kanino ay haibada koi scheduled tribe sigi matang sida koi na naidol naga chalaga koi masigi record che thagat pasya Naidol sida talmi khong na talmi naidol lai da sida ki thapi bani khong na talaga koi na tribe sigi kari main daw ra horak ki ge ka main daw na taw ki ge hai do akoi na khang chet ka chet laga pok chet ka chet laga aduga koi sigi di demi se lai tre hai da naidol na di lai ya ba naidol da chempak su bagi photo se namaga chempak se suri mi che sabiti na khang da ole aina degin ne le asumai daw na ikoi se haurak ki ba se tai ki sumai daw na haurak ki hai ba gi symbol se masigi sobi mayam che photo na maga mayam thadagi adu akoi na paskan ni koi jamiro gi siga su ikoi gi pangan gi koi pi saba dai nga pha ba phot pa je na mak se photo na maga koi na tai ki sigi yam na hona dana koi na thagal akhi ban aduna ojaji tembi sai hai ri ni maki sai koi ngoni na hai mi do maksidi mi wala pokjara ga su lai ko ni machina sai ni tau ge hai ba matam da kam da wasilite ai ko na wahagi da patna lai ba matam da sai di ko ge Manipuri Development Council di matang da su mayam na tias tau salapa atia tau salapa masih matang da su ko su thak khagi wahagi da lai ko su chana hen ni ai nge atun ge adu maku adu maina koi lai mina rakhi koi gi chiten hai do yo jaji ten si jam si ba jam na mathau na lai ba akai mayam sina di lai ba macha maroi mayam sina jaji ten bo hai de boss hai mathau na lai ba
Jadi ko sai po dagi po su ko hati da hing na thak thak ik na palya na sai hai di ko achum bani mai di matik magun sidi hai badal roi da ba ching tha ni ngai le da ba ekoi di mami se san na uram na ekoi di mai dei sim se kar mai tau na tau ni hai nai ko sai hai ni lamoi na den thora di ekoi ma ka no na e-note address pa da mai to badali ram mi go adu kana tawrak bang tania mai asai di lamoi na piradi lamgi kano tu factory du ka su pasakra le orani adu ka ai khoi council da su pasakra le ni adu kana roi hai na adu na asai di paisa wai na piraga mayam se hinga lakhi bani hujik su lai na ri sini paisa mayam ma lai na ri sini adu ma paisa wai na pirak daga di asi lai roi ka adu na beneficiary mayam ma mai ben mayam da isa mak su yau na mang na iwan da su mayam ma chen mi ma su thak lau nang ya su toro si tawai na mayam ma thagat na imai ben mayam ma chempa ri jon na bagi asigi chempam chi su mang na mayam da thakal am da na imai ben ke ajik ai na nuai ta ba amana matam tu da wa ja ji ten lai di ngai da jik lai ba mi sia asidi khujok ma khata ni hai ke ba matam tu ko wajar ji ten na paisa pi di ba mayam da pi di ba khoi ba do mi si inthok da bangam de mi si inthok da bangam de ba wajar ji ten lai da wajar ji ten na taw ma ta ba mayam asini wani hai ba wo wajar ji ten na sai ki ma ki manglan se jam cham na ma mi se cham na thap na uram ba ne aduna ai ko si aduna ma na taw ram ba chara mayam si na hu ji su lai da na ai ko ki uma se hin da ba ja de hai do aduna umana hingbada eko sisu ano isale aduga ajik mating bhana mo hawalak pasida aikoi bu kaya puna lekhi don sidi siningri aba koisu siningri haisa uma se yamwana ko chulwaina rakna chanmina rakpani aduga buji ahaloi salak pasiga aikoi su uma se kan mai tauna buji su hanagi mating do num nahawari ngai do khandi khalliya ba do pangan china sondare eba aji koi gi inau suras na hai biri duni jamna nuai ba thamoi da penja ba hai ba tare asigumba wa hai si koi na kong da ta ja ba phang ba ai koi bu sogat pi na mi le de adai ojaji ten na tana koi suras na su asigumba thaudang che mayam ama ubirak to ri hai ba aina imai ben gi tamak ta ojaji alaman gi tamak ta koi gi manipuri samaj gi tamak ta ai koi gi ojaji ten gumba angang ama su thore ai ba sai thamoi da harau harau ya di kai kita kasi sudas na ikoi da hai biram bai se ai ojaji ten gi second ji ten ne hai ba se ai hai ni aduga ai koi ji president hajit lai biri ba ai koi ji sarat ji ten ko mane sai hai duni maxi ojaji ten na maxi kai no tau na thamam ma bani aduna maxi ma ki matham khan ba oi ba jai hai dana sai ni koi ji koi sarat ji thamam aduna aina chapthon na hai jani mi mayam puna ma ningat nabi kanu kari dauraga dausi ha da do akoi gi uma da su uma paisa lai traga su akoi khara do su pa ma mam su khai ga uma se chawgachi uma mating thok nai hinganchi uma akoi gi tamatani akoi puna ma manasi aduna ai yam sang da su mam ga roi aduna akoi gi su ojaji ten rumba ama su thore hai ba aikoi na aina sura se amka mo aga taraga koi thaga taraga mayam punamak se aikoi gi pai ama di lairi akoi uma se himkhini haiba asado thamjaraga uma himkhi sanu pating thokna himba oi sanu mai pa ko oi sanu aikoi punamak sisu aisu mating thokna aisu pangan kanna leiba oi jagi ge uma na mating thokpa pasi bang tadi aisu himna pangan kanna chakmin na jage haiba wafam khara se tham jarga ai wa ngang se matang se da ten chi da